Vibrato yung bagya. Paggalgalan, vibrato. Vibrato. Yung gagalgal, yung pa. Idalit niyo kami ng kaya paningin. Idalit mo kami ng kaya paningin. Amin ulit. Bilisan mo eh. Kasasalubong na ako. Asne, bagal na matakiran niya. I-prop mo yung mga switch ka na. Prop switch mo niya. Ang TV. Ikaw mga switch ka niya. Hindi ka kasi mahilig ang mangap ka pa niya. Not touch screen.
Maya Payabak po. Iyabe tala king kaya katamong panalangin, kaniting misa, din kapasalamatan, ay yampang di. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Benondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Arceo and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Angelina C. Victoria, Marwan and family, Chito Carrion and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nelma Yalung and family, Liangco Macapagal family, Danilo Josefina Sarmiento and family. Makanyan mo naman, iyabe tala king panalangin tamo, ning special intentions di, Janet Terrado, Arnel Terrado, Arjanel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Josefina Sarmiento and family, Adoracion Manalo, Rolly Lopez, Rovi Garcia, Queen Marylee M. De Leon, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Euphrosina Yumulan family, Jade Riley Lopena, Lisa Arceo. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan di, Winston H. Chan, Dr. Agnes Salvador, Angelita Cochon, Mary Blaze Sampang, Architect Ted Narciso, Pedro Trinidad Jr., Josephine Guanlao, Jose Melchor Pineda, Efren M. De Leon, Baby Pantig, Zainalarin Hope Matitu, Marie Lally, Renato Ponsalan, Ernesto De Leon, Rico Sabado, Seth Malig, Danilo Batak. Iyabe tala king kaya katamong panalangin, ding donors tamo para himbula ning Hulyo. Ella Gomez, Pasing Samia, Eloisa Peñaranda. At para ka rin kapatid tamong mayawon na biye, manalangin tamo para kingalanggang kapay na wandi, Maria Luz Gintu, Emiliano Macapagal, Javier Pineda, Gabriel and Feo Lalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Arlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carrion, Pedro Liangco, Difna Bernarda and Leonardo Macapagal, Marvin Sablan, Leonor Yalung, Dominador S. Agustin, Eleuterio Nicdao, para king kayang death anniversary, Rico Magtoto, para king kayang death anniversary, Adolfo Magtoto, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalung, Ricardo Lising Sr., Euphrosina Lising, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Alejandro Rivera, Serap Conape, Salvacion del Mundo, Domingo Kilala, Sotero and Rosita Dauphin, Crescencia and Rosario Sita Nicdao, Ruben E. Carmona, at ning Sablang Kaladwa, King Purgatorio.
Lagyo ng ipampo, ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. yung grasya ng ginutang Yesu Kristo, yung lugod ng Diyos, at yung pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Bilang pamagsadya, king pamagdawon, kaniting misa, sisyantala rin kay katang kasalanan, at manyawad tamong kapatawaran, king mapamakalulong iba. Iagastang miyag nanagnaning kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu. At kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nito, ipanigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sa belang anghelang pambanal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king mga patawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy pamingat banwa, ing sala ng Jesus, simbulat na ing dalumdum ning sama at kasalanan. Mayawos king salang ita, aduan mi ing kekang pamanantabe, iyubog mo sana ring biyemi, king kekang katutuan, at ding puso mi, king kekang lugod. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Pamamasang ibat, king kaduwarang libro ding ari. Misa na yaldo, mintaya Eliseo king sunem, nung nuya manuknangan ing metong ababaying mabandi. Kinumbiraning mga ni Eliseo king balena, manibat na kanita, karine mamangan ni Eliseo, ning pupuntaya king sunem. Nga naniting babayi king asawa na, balo ko king ing lalaking maralas pupunta keti, tao yang banal at alasuyo ning Diyos. Igawatan ning malating kwarto kimbabo, dinan niyang pagkeran, lamesa, luklukan at sulu. Karinyo ning pupuntaya keti sunem. Misa na yaldo, mintane naman karin Eliseo, at tinaglo siya king kwarto ban magpainawa. Nga nang Eliseo kang Gehasi, nano kaya ing malyari kong asoyo para kaya, nga nang may kibat, alayang anak alalaki, at matuwaning asawa na. Nga nang Eliseo kang Gehasi, awsan mo niya, inawas ni at tinalakadya lelening pasbul. Nga nang Eliseo kaya, keng tutuking banwa, king oras ay antikaniti, at tinakang kikilikan ay anak alalaki. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parati kong idalit, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas, ipasyag ko ing katapatan mo king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo matatagyang kalupaning banwa. Mapalad la, O Ginoo, ring taong biyasang samba at dalit kapurian keka. Ding mabibiyeking aslag ning kekang ganaka. Uli mo, magsayala patitingapon, layong dakang pupurian, uli ning kekang kayapan. Mga ragularing tagumpe ababye mo ke kami, magtagumpe kami uling kaluguran mo kami. Ika Ginoo, ing memili king ke kaming talapamingwa, ika ing migkalub king arimi o banal ning Israel. Pamamasang ibat, king sulat ng Pablo Karingtao, Roma. Kapatad, wari mituruke kayo, king inyang mga binyag tamo, at miyagum kang Kristo Jesus, mga binyag tamo at miyagum king kayang kamatayan. King matulid a pangasabi, inyang mga binyag tamo, mikutkut tamo kambena, at mirakayanan king kayang kamatayan. Banong makanano yang sinubling mebye, king kapamilataning maligaya ng upaya ning igpa, makanyan tamo namang mibibye, king panibayong bye. Nung miyagum tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong subli tamo namang miye kalupa na. I Kristo, antimoing balo tamo, king kayang pangasubling mebye, ene mate kapilanman, alaning upaya keyo,
ing kamatayan. Inya meteya para king kasalanan, misan mo at para king sablang panawon, at ngeni mabiyaya para king Diyos. Inya ikayuman, bilang yun ang mete para king kasalanan ingke kayong sarili, dapat mabiye para king Diyos, king pangayagom yu, kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Metong kayong lahing pinili, suging saserdosyo, banal na bansa. Purihan niya yung Diyos sa minaos kaya kayo, iba't king karalumduman, at linapat na kayo, king makapagmulala ng sala. Ingino manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Jesus nga nakaringkayang apostol, nino maning ipalalo ni itatana o imana kesa kanako, e karapat dapat kanako. Nino maning ipalalo ni inganak na babae o lalaki yaman kesa kanako, e karapat dapat kanako. Nino maning mamusan king kayang krus, at eto kiking kagulutan ko, e karapat dapat kanako. Nino maning sasaw king sariling biyena, sasagip king sariling biyena, mabating yakaya. Nino maning mibabating king biyena alang-alang kanako, akit ne. Nino maning tatanggap ke kayo, ako yung tatanggapano, at nino man ing tatanggap kanako, tanggapan ne itang mitubod kanako. Nino maning tatanggap king tinubod na ning Diyos, uli na ning tinubod na ning Diyos, mirakayanan niya king ablas ning tubod na ning Diyos. Nino maning tatanggap king taong banal, uli na ning banalya, tanggap ya naman king ablas ning taong banal. Nino maning babye agyang king metong mong tasang danum amarimbla king metong karing peka malating dili, uli na ning alagad ke, sasabihan ko kaya kayo, yami pagkaitan king ablas na. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurihan kaya ka, O Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Minsan nating metong businessman, makwal tayo, kinumbira ni Socrates, keng balena. Socrates metong yang Griegong pilosopo, at tuturo kareng miyayaliwang estudyante, no? Kenyang dalan tuturo. Simpli ang tao Socrates. Minsan ining makwaltang businessman, delane kimbirani Socrates
kita bale, no? At uling mga baraguling bale, no? Tinurne, megturlo. Mekeni nga, no? Pakit keke ka ing kanakong achievement, ing kanakong pibanjan, maragul ren kwarto, no? Dakali paintings, ala pa pong kotse kanita. Dakali skulptura, mga malareng kubiertos na ang pong plato, dengegan-agan furnitures na pepakit na lang. At kay ba't nga nanining businessman kang Socrates, Socrates, nga mo paya nga na. Kamarirya kening kanakong pibanjan nga na. Ada kaya nanda ka nung bisa ka nga na. At may kibat si Socrates nga no, uwa nga no, dakal ko akakit, dakal ka pibanjan, dakal ko akakit, ko kailangan para maging masaya. Ang Ebanghelyo ngeni at inyang atlong bagi sasabihan nung makananong maging masaya. Ing sentro na nitang sayang ito, maging karapat-dapat kanako. Maging karapat-dapat king pamanuki king Ginoo. Para king Ebanghelyo, para king kasalpantayan ng tamo, ing panibatanan ning saya, ning tula, di takyang bagi, ing material a bagi. Ing panibatanan ning saya, yapin itang tune, pamanuki, king Ginoo. Iteng sentro na ning saya ning Kristiyano. At keng Ebanghelyong binasa tamo, at inyang atlong babanggitan isan Mateo, king pamanurunan ning ginutamo ng Jesucristo karing kayong apostol, ing mumuna. Nino man ing ipalalo na itat na naimanak na kesa kanako, karapat dapat kanako. Buri nang sabihan, nung bisa kang masaya, maging masaya. Nung bisa kang tuki, king Ginoo. Iyon namin Ginoo. Migit ka ring sabla. I-prioritize me nga pong Ginoo. Iyang mumuna, king asbok mo, king biye mo, king puso mo. Uling, malaman mo, sasabihanan ng ginutamo ng Jesucristo kaya ng Ebanghelyo, nung munaya pa yung kapatad mo, imamo kesa ka na ako mga lalo ko. Yung buri ng Ginoo, kaya tamo, yuyuna nakatamo ng Ginoo, yuna tayo keng ibiyatam. Gusto nga tanggap tayo ito. Sekundaryo na lamo po rin aliwang bagi keng biyatam. Gusto nga tanggap tayong ingginong paniwalan tamo, ing sentro na ng biyatamo, tunggal ditak maging masaya tamo. Ing kakadwa, panibatanan ng saya, ini po unikya kareng Kristiyano. Nung eme pusanan ng kekang krus at tuki king gulot ko, kakarapat dapat ka na ako. Ing pamamusan krus, panibatane ning saya. Masakit siyang isipan, uling, ing krus king panaunan ng ginutamong Jesucristo, parusaya. Parusaya para kareng kriminal. Istong memusan kang krus, buri nang sabihan, babayat siya yung gawa mong kasalanan. Pero keni, yung ginutang Yesu Kristo, pusanan niya yung kay kang krus. Mamusan kang krus. Tuki ka, gulot ko. Kasi, yung pamangargang krus, ang mabayat, metong iyang pamakyagom, king kasakitan at kamatayan no, ning ginutamong Yesu Kristo. Ing pamamusan problema, kasakitan daring aliwa, metong yang pamakyagom king daralanan da. At itang kasakitan na ito, itang pamamusan krus ay ito,
magligtas siya. Makaligtas siya. Unique ni kareng Kristiyano. King in krus, nung sabihan kay nga manong Ingles, the cross, carrying the cross, is a salvific action. Makaligtas siya. Puwaring kasakitan, tangan buriyan Pero, yuyubog na katamo para tumibe. Yuyubog na katamo, bahan alampasan, yung kay katamong kagiwan, at king sahop ni nga pong Ginoo, kabang kakargantay itang krus, tamo magdili-dili. Anyapin maging salvipike, taya kakarga ng krus, itamo mong dili. No balo tamong kayabi tayang mangarga, nga pong Ginoo. Gustong kirgame yung kay kang krus, at mulat kang kayabi meng mangarga nga pong Ginoo, kanitaya maging panibataning saya in krus. Kasi nga pong Ginoo, daralana ka, yang magdala ka. In kakatlong panibatanan ng saya o pamanuki king ginutamong Yesu Kristo, yapining tatanggapan la, detang tinubod na. Tatanggapan la, ring taong banal. Babiedanum, kareng mga ngalati. Bunin na pong sabihan, mga ngalating dapat amayap. Nung mitipon la, maragol lang bagi. Mga ngalating dapat amayap. Senyas la, king kang kapanuwalan. Kasi kutang mo, o ba't darapat kang mayap? O tinamuya kong dili king biyeko. O't kailangan da kang sopan, o't kailangan da kang lingunan. Sangkan? Kasi makanyanyay nga pong Ginoo. Makanyanyay tiro na ni ginutang Yesu Kristo. Anyapin kareng mga ngalati tamong dapat achievements. Nune, pamakitulad la. Kendaraptana ning ginutamong Yesu Kristo kareng mga lati, kareng mga ilangan. Ipanalangin tampo kaniting misa, lumalam ya sana. Ingkay katamong kasalpantayanan king Ginoo, king iyaing mumo na king biyetamo, kakadwa, adwan tamo yung saup, no? Akargata la ring niyayaliwang krus king biyetamo. Nula pa man kabayat. At kakatlo, king mga lating paralan, makagawa tamong masanting. Kailangan maragul. Mangangalating bagi. Deting mangangalating bagi, yuyubog ne, poporma ne, ing pusong dalise. Talakad tamo, at ipasyag tayong kay katang kasalpantayanan. Itamongan. Sasalpantaya ko, King Dios, ipanglupus mayupaya, linalang King Banwa ang ponyatu, at kang Heso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibayid kang nuwa ng Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Banal na Kapulungan Katolika, King Pamis sa Makding Banal, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at King Bielang Anggo. Amen. Malagwang tuki kang Kristo, adwan taking ginuing sa pano ring sablang bininyagan,
At nga tamong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo'y panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring magkasakit, mi biyebe, agpangking karelang kasalpantayanan, at para ka ring bisang maniwala, dapat bisang mamusan king karelang krus. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo'y panalangin mi. Para ka ring tatakot, mitagulaling king karelang sarili king Diyos. At para ka ring bisang sumuyo king Diyos, dapat bisang mie para ka ring aliwa. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo'y panalangin mi. Para karetang era asakwil, ing pamikasala, at para karetang manyawad kapatawaran, dapat bisang mamatawad. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo'y panalangin mi. Para ka ring siralo, paulining maragul akapag subukan, at para ka ring sasabing, manalig ka king lugod ning Diyos, dapat naman papakit king sarirang lugod. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo'y panalangin mi. Para ka ring mete king kapayapaan ng Kristo, at para ka ring sablang mayaw na biye, dapat ing kasalpantayanan do, manatiling makalihim kaya katamo. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo'y panalangin mi. Para ka ring manalig, king pamanyubling me, at para ka ring maburing maniwala, king banwa, dapat naman maniwala, kaya ti king yato. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo'y panalangin mi. Ngayon, yadwan tamo po yung salitang kapagnasan. O Diyos ay pami, bustan mong sumulunging biyan ng Jesus kay kami, at iyatad na king mamale kaya bemo, o Diyos mi manggaman king alanganga. Amen. Sablang dapat ang kapag nasabi, Pieta nga
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapuri ang panikaligayan ning lagyuna. King ikasaplala mo at ning mabilog ng banal akapulungan. Ginong Diyos, kapamilatan ding kekang sakramento, ipagkalub mo ke kami, ingupaya ning kekang grasya, manano na sanang iting Eukaristiya, sa upana kaming sumuyong mitmong katapatan keka. Itiyadwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ingin manatili kaya kayo, At kaya ka antimuri. yat nayo rin po suyo, Makayat na no king ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, at tsukeka ing kaya kaming pangayatyu, pangimut at pangatao, king pamibiye mi aldo, daranasan mi ing kaya kang lugod, king lugod mong tenam king metoyatu, binyene ing kaya kang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiye garantiya, king akayabe mo kami king siping no, kapilan man. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kingalang tuknang ng pamamya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o iba, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at kapasalamat sa keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ko, at binyening kalis kan kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, baan kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me
Iniyangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinapya ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbamaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulu-sulu king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ning pepaynawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayang esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo, at inupad king malmong kaborian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu kagum ning banal na espiritu pupuryan dakat parangalan manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan ang pangking kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alangangga, Amen. ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita mo ngayon yung mikakametong tamo king kapayapan.
Nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayawos para makisulo king apuna na ng Ginoo. O Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko. Dapat yagkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual apamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran na ko may git king sablang bagay, at pag nasan ko, yung tanggapan da ko. Dapat paulining ngeni pinandit, era ka atanggap king sakramento, kumaya ka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keko. E mo pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.